U organizaciji RH Centra Ribarska Banja, Nedeljnika Grad i internet sajta Art Anima nedavno je u Etno Vodenici u Sandalju održana promocija knjige priča Gradske priče 4 Vodenica. Promocija je započeta projekcijom kultnog filma Leptirica, gde je smešten Sava Savanović, najpoznatiji srpski vampir, a nakon toga je održana predstava u kojoj su učestvovali glumica Kruševačkog pozorišta Slađana Nestorović-Ristić, članovi Kulturno-umetničkog društva Ribarska Banja i meštani Sandalja. Tu je. U ovim krajevima pokraj Srdalja sačuvala se priča o 13 mladića i devojaka koji su jednoga julskoga jutra otišli u šumu da se više nikad ne vrate. Tražili su ih, tražili. Ajmo, dečice, tražite. Tražite. Hajdemo, hajdemo, dečice. Hajdemo, hajdemo. Milane, Milice. Tražite, tražite. Tražite, Milane, Milice, Jovane. Hajdemo, hajdemo, dečice, tražite. Hajdemo, dečice, hajdemo. Tražili su ih pokraj stare, napuštene Vodenice, ali nisu znali. Hajdemo, hajdemo kod Vodeničara, hajdemo, hajdemo. Vodeničar zove, hajde, hajdemo, hajdemo, dečice, hajdemo, hajdemo, Milane, hajdemo, hajdemo, hajdemo. Nikada se više nisu vratili.
Prisutne goste pozdravio je i poželeo im dobrodošlicu u Srndalje i Ribarsku banju dr. Branislav Katančević, direktor RH centra Ribarska banja, istakavši da se folklor ovog kraja pretvara u turistički brend i da najunikatnija priča nije ispričana. Nastavit će da živi na mestu filmskog horor festivala. Oni su pratili naše manifestacije ovdje u Ribarskoj banji. Došli smo do jedne zajedničke ideje da mi budemo pokrovitelji ovakvog jednog događaja. Naravno, našli smo zajednički jezik za vrlo kratko vreme i evo, došlo je do realizacije posle gotovo godinu dana, raspisan je međunarodni konkurs, prijavilo se veliki broj ljudi. Ja se nadam da su izabrani najbolji, evo je ova prilika da im čestitamo. Naravno, Ribarska banja je insistirala na temi koja je bila na ovom konkursu, a to su vodenice. Zbog čega i zašto? Pa baš zbog tog ogromne tradicije u Ribarskoj banji. Ja često znam da kažem da se u Ribarskoj banji spajaju, dodiruju lepota i zdravlja, ali i velika i ogromna tradicija i budućnost. Baš taj folklor koji ovde obiluje ova sredina i ova okolina, pokušali smo ono najupečatljivije, najbolje i ono što je brend Srbije, a to su taj srpski horor, a šta drugo nego vodenice. I evo, nastala je ova jedna prelepa, predivna knjiga. Na promociji su tokom predstavljanja knjige govorili i novinari grada i dobitnici nagrada na konkursu za minijaturu i pripovetku. Knjigu Gradske priče 4 Vodenica predstavio je Slavoljub Marković, urednik nedeljnika Grad, novinar i publicista. Pa gradske priče su se rodile tako što smo, pokrećući novine Grad, odlučili da osim što pratimo događaje, da ih i animiramo. Kada je u pitanju kultura, učinilo nam se najzgodnijim da raspišemo konkurs za kratku priču i mi te priče objavljujemo već 8 godina. Kao poslednji, 4. ciklus, desile su nam se priče o Vodenici, a desile su se upravo zbog prostora kao što je ovaj. Naime, sarađujući sa specijalnom bolnicom Ribarska banja, čuli smo za inicijativu koju ima dr. Katančević, da poput ove srndaljske reaktivira još neke vodenice, da ih obnovi, da im udahne novi život i učinilo nam se zgodnim da možda to iskoristimo kao povod da ideji damo dodatni publicitet, da pozovemo autore iz čitave zemlje, pa i šire da pišu svoje radove i evo i na ovaj način apelujemo na sve njih i nas da se vratimo tim nekim pomalo zaboravljenim i tradicionalnim građevinama kao što su vodenice. Odziv je bio jako dobar. Dobili smo na desetine radova iz Srbije, iz okolnih zemalja, čak i sa drugih kontinenta, iz Južne Afrike. Dakle, interesovanje je bilo zaista jako veliko i na kraju nije bio lak izbor odabrati 30 najboljih priča koje smo uokvirili koricama ove knjige. Iduće godine autori će slati priče o vodi. Mislim da je tema jako inspirativna. Priče ćemo objavljivati na stranama grada, na stranama nekoliko internet portala. One najbolje uobličit ćemo ponovo u knjigu, a iduće godine smo obećali zaista jedinstvenu promociju. Mislim da će to biti možda najnezaboravnije od svih promocija knjiga koje su u Srbiji upriličene. Delo je ambiciozno, ali verujte da će tako i biti. Jedan od urednika Gradskih priča 4 i organizatora konkursa, vlasnik sajta Artanima, Dragoljub Igrošanac, saopštio je odluku žirija vrsnih poznavalaca domaće fantastične književnosti Miodraga Milovanovića i Dragana R. Filipovića. Na konkurs je pristiglo 170